Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ako si Azman Kumel Muhankam Suwi-suwi si News Yakan Basilan TV. Alhamdulillah delo magbalita ate. Ini sa inggero me parasahan me kapung tinihan ko si luasan lu ini si me lahat Saudi atau kan si Malaysia atau kan dalam lahat Basilan. Alhamdulillah si lawinin ek kami pagsuisuihan tebi ek kami pag-story-storyhan tebi si tenge dia kahalan dalam lahat Basilan. Bangine ni pain maniain duk bangine ni pain maghapen saron kay kanaman kaam kani makahati sumagwaanan si kitehin pasampay ti hadja ne ganta yene may isu lay atau kan problema lay atau kan may kahalan dalam lahat Basilanin si me kaami sabi ne mangga makahatihin. So ang paimante dibuhi atau kan dilaw miyaan ka maghapen dalam lahat Basilan. Mula-mula nen amban sa miyaan tinimbak dalam lahat Basilan, sininan benglas sampai tatilewe kumeahin, bangintag lahat benglasin, inan si Kashmir tinimbakin, dendangan du motonin rider item. Sa tineg magchat ko si Miusbanen, inan si Kashmirin pe kani mag-comment si may post. Sa ero katohan nen aamban tumahubong hati. So man tumahubong inan si Kashmir tinimbak dibuhi si lahat benglas. Tinilewe ko may aahin bangintag benglasin. Sampay niya bagay ko tatchatwe ko. Pain ne benglasin si Elet, si Kampu pain ne si Kalbingan Kampulay. So pain ko bota hati ko. Tagilan ko pain ko lahat Basilan. Mismo pain ko benglas. Geti pain ko katawhan ko. So alhamdulillah katawhan ko na bangintag benglasin. Gini ko lepas dalam lahat Basilan. So ayun ang buwan man may happen dalam lahat Basilan dibuhi si kaam pamilyane nagmaap kaam ti ta sabot ko en usbabin tuo si balita tainin ko si Kashmir amban tumahubong. So wapat dibuhi miyaan magripas magribin si inanan si Benglas. So bisan enen gitan tuku katagaman naat na inekihati si Kampuro hati silang kipakampulero. Kampu uno sila Mitan City. So ayun ang buwan me balita TV si Elawinin. So katahan ko dalam di social media dibuhi bahu ko tumuli kan yang manamal magasek ne kan may usbahin nga tao kan may saming kabagayanin nga tao. So lamikyan ne kan sa miyaan makahati ne may problema yan mapatag dibuhi lay. So sila ba yan pagpayam ko dibuhi yan bang sinene penusbanen si imba ni bang ine sababnen kan sa miyaan ta kaswa. Pagka sabab na nakanaklay hap maglengan niya rin ng nendangan. Paglingan ni rin ang nindangan haplahat sa miyaan ni papihan nila si panimbakan niya legan asawe-sawe ni. Sa tabudume niya mi aalai, nagi katawhan te bang ini may sabab din. So sikitehin, pasampay ko si ka amin may kahalan dalam lahat Basilanin ko na sinambat kulay. Siya kulay miyaan mahati si kita bikemon bang sa inggi hadja. Tapahali tabi may kanakanten bi si Miss Tenged me parkala sa iyan. So mula-mula nen bang baya kita bi mian tapahali sarun kamatein genged dew dugge katahan ti bangintag dugge katahan ti bangintag tampat dug bangine sabab kamatay ten ge katahan te so sikita indo hadja pahali tabi kana kanten bi aman maglengan sangem. So mula-mula taman mura na kita inus ta awe atawa kami alatan lu age mahapin yen si waktu sangem pe ganing ngite-ngite. So nambuan ban may isababan nen si kadue sa miyaan da kita maglengan sila hataa bang dumendo sa miyaan papiuhanten usbate atau kanelo katek hante akilalete so bangga niya problema rakala miyaan kalinguhan kita miya maluhin kalna den aage kita hap duk sa tate kita ku miyaan placard motor yene si Kashmir lay gana kita ku miyaan ine beinin plate number ne so nambuaya namba may violation sila hatte gid dakam magmotor bangana miyaan plakane pegedu kita bigay suspect. Pag-ibisan sa miyaan kiti ahap bangga na plaka motor ten suspect kiti pinain agi kiti hap. So saron si Kashmir lay may dawaw miyaan guys sab niya agpain wege ahap so pamanin yan penen alaatan guys sab niya takaleko so kitihin pameseb ko si kita may motor kiti ko motor menga na plaka ne na daa kita matuk bang niya motor tabi bisa motor andang-andang bisa motor sa miyaan or model ni sambat de miya motor tiga-tegel ne betaran tabi plaka betan tabi number nen si may motor baaho damikyan Luisa bisan pembaaho motor nun sinigyaw ro kita masi bangga niya alu sa miyaan number plakane bisan pe baaho motor nun ngalinggat pe atawakan bobinelli so miyaan under registration yan may sab ko si kita bikemon motor under registration sambat de ini si buli ini binetad
para daelew ro yan. Daelew rin inusal. Puwa sa man pagsasumunin, sinigyaw na kito may LTO orok may pulis, ganyan kay kadari usal no. So ini yung kadari inusal ten, si may motor ka na plakane, na niya alo sa mga temporary plate ni. Na temporary plate number, kadari kita magpahinang si may tinda, si may shop, niya alo number ne. Kulang labi ko hato may 10 palabi, number nelo. So iyan ang buwan man edo tebi pamahati tebi si mekanakan tebi si motor tegi motor bahulu. So say da palingan tebi sa mga naplakare, da sa palingan tebi si limian lahat gana usbare, duk da sa palingan tebi gana sa wede. So supaya tebi tapahali amban may maghappen kung may dibuhi miyaan, yene si Bengla sa tawakan silang kipagkampo sa men magpaghapenanin si Lamitan City. So may kapung tinayhan, may bangsa ko, yun ay bangsa yakan at tawakan tausog ni ke, amban lahat basilan. Demikian nen, miyaan pasuno, yan eh, baya pinahati ko si kita yung bike, mon si tenged pasalan. Yan eh, aksidente, hinabu ko magpayam di buhi sa baba nini, pag latag chat ko, latag tawagan ko, bang ini kahalan may paghapen di buhiin, si tenged. Si Kashmir yan, mawapat di buhi lay, na hinabu ko mag-online, niya pemasi, sa miyan infotek kaniya si news yakan basilan TV inin patek kani sa message si ako pen nete ani maghappen to si Lan Ubit. So aksidente pa inne, aksidente si Lan Ubit miyan nang buhain survive nang buhain wapat duri buhi. So takite ko may video nen, takite ko may pataanen. So pengko yey sa miyan labyan kamatainin. Tapos dili miyan nang buhan ban may information tayo ko na miya amat ma-aksidente lay amban Balubo Lamitan City. So miyaan verified te biro bang nialo sa mga hati ni pinensala news ya kanin pigi mate kasik te information ini sab so i-review sa miyaan ini pinasampay kun sikite bikemon. So aksidente di buhi silan ubit gata pasti ko bang imban mi ali amban sabela kasi miyaan tahala atau bitu ke manlamitan dengan sabela. So makulang pasti sikitehin. Pagi miyaan mangurungan kita information in mi ata panabang hadjalay si pag hapenan lay sa tabi ni Joere, pinakitan may patanan si kite sa miyaan, nene, kahalan malai. Dibuhiin, nene, si may kuwas isa ni hato bang kay pag anuhin, pag aksidentele. So, nang buwan man information te, wapat sa miyaan ng buhain, duk ng buhain, duis miyaan survive bisab. So, aksidente, si motor. Si Lan Ubit, duk miyaan alay, amban Balubo. So, kaanit ate may enden, pagi importantihin lai tapasampay te si kita may kahalanin so bang may ang kanhe pen may awahiin bang may magalib ni sambat de bang magalib ni dani kita bi maglengan pagi pinayan mian ekka ni hadja hinalian so nambuan yang ban may hindi ka aksidente suwe kita bi paagak bang gero importante mo naman malinganin dati kita glengan ng may pasek ni magribin atau kan pasek waktuhin so pahali raw kita so nambuan yang ban may labeyan duk mismo ako experience ko ni onya yan nansi inin garet kilay kun balang ni si Mahjid Silamitan tahala ko maniskula ng ban makfi so pag tahala ko maniskulan mole ko ha paryata sa miyan pi paryata apente hap tipo balang ni magrib si Lamitan so pagpigi ako ay pinapas kun lay magmagrib sila si miyaan silan ni ko gini kwasang magrib si Lamitan dugde ko gisang eman manamal so yun mapajatuhin na aksidente ko makarugtol ko sa tagaret kilay kun. So ay nang buwan ban may pamintangan ko so kung kapung tinihan tayo aksidentele so kung may say duisa mapatag si sila sali ko may patag si kamihin in aksidente hinaabo sa miyaan magrib at kan pasek ni waktuhin. So say may kapung tinihan may matatue ko kasalihan o kasakahan na ini mao matag dele mo basilan dibuhin so ko itulay magbihapi kita information namba so pamanan niya kita kaswate magbalita sa kita balik pahatihan ko sa kaam bangin na pain kahalan sa miyan dalam lahat basilanin. So ay ka mag-suggest si ako si tenged balita si OFW atau kan si lahat Malaysia atau kan si sedi lahat. So pamanin ni mian sumagwa nin rakyat siya man lahat basilan man anin niya kan duisap siya atau kan tausug siya. Sumagwa nin ka ako focus lo siyan pag euro niya magbalita sa dia man kita ni ko ito mian ko may anak mahirap so mian ko ito ni organisasyon de anak mahirap enen so wag balita ani sa ko ito tabangan din kita magbalita so sige ni ko ta magbalita niya na magbalita yakan bangsa ko so sinna ko pag niya ani hati bangsa ko ito makapikil ko akuhin magbalita nuy si kahalan sa mian may OFW resab si may Saudi ni kaya taw kanintagintag lahat so ko may balita din
Demikian nene waktu misali do balita kamihin. Bang tabalita we ko tabalita do sa buwede. So gay makaine gay janan sumaman pag-amahan bang niyak balita sa diaman kite pigi kahapan kasinahan ko pe bang agen nagbalita ni Kemon entero basilanin para kahati ni kita Kemon ini problema. Kahati ni kita bang ine may kahalan dalam lahat basilanin. So iya ini namba man kasinahan ko. Pagi iya magtabang-tabang bra ayat dem lahat basilanin sa pamiyay ni mag si pagpahati information si tenged happen si mamatag dalam lahat basilanin. Pwede buhi kita kuted manamal pagtabang may mahadjanain mag-share manamal mag-comment magtilaw may usbahin bang imban aksidentehin imban may tinimbakin imban may intag paghapenanin bang intag lahat. So sinna ko manamal may say supaya pagwa sa miyaan bang ine kalagi hante informationin. Pagay banggay niya magtilaw nagay hati sa ako. Sige, pekuan nga swa information na amban may usba, direct ko sa miyaan mayam si may post, si may pagi katuhanten loo bang ine, bang imban, happening, duk bang ine, sini aahin, duk bang imban, kung sini usbanin. So, nambuang ban, kahapan sin may pag-post may sanduay magpahatihin. So, nakamulali, bangway ko ito may news din, gani tanto pagkita tinipata ko palabay-labay miyaan, pigi sa babang pandugahan ko, bang niya pata pagwa ako sanduehin mag-chat si kite dak inanan pata usbarin. So mian paing ko bang say iru kata Kemon mian pina news kun bang niya pata inanan we de yene pata usbarin na Kemon ta news kun ko melawini niya pa news ko sa usbo dia pata pagwa ako lu pag asal nito pata niya video si kite bang pagwa ko janan inanan ni sa bo may usbahin yene dak inanan pata usbarin. So hangkan na niya may balita teniga na lo dalam video tega na lo dalam page te. So inanan niya we kuruk di menjadi problema pagi hati terwisa bang singge kahalan usbahin. So hangkan ni sa akuhin ko itu mag-live kite suwi-suwihan tin hadja kaam. So wang masadya pakalih hadja kaam bang ine me suwi-suwi damat basilanin ko beradyo men hadja kite. Gini kita pagwapat ta supaya ni sanduehin gay miya andak de inanan video ten. So bang inanan ng buwa, taanan Kemon, ni happy problema, hinggit taanan ng dampong-dampong. So, kung may video ko palabi-labi miyaan na, isi nilay Kemon, tabo ini problema lay, dialem nilay ko, atau kung pinahati lo ni kakahapan lo ni kalaatan, so Kemon miyaan, dialem niyan, janan iye gay, inibinin, janan iye tahala Kemon, dumin haja ng buwa matahalain, bunang buwa mag-reportin, dak inanan pataos banin. So, gerob kita miyaan nga ma, sige talay pag sila kasabin na lander isab pente usbaren gay waya pakitere dalam social media dak gay pinabalita dak gay sa miyaan pinagua ko bantuk bang sikite ko miyaan te sebeseb debe pente pasal miyaan kamate pasal me wapat pente na gay se waya ko ek ngitene pag sim social media tawakan page tainin benalen makakitehin na dumen kulang-kulang kulang-kulang. Paabot pampay sampay bang da si mana may palabay ni miyan balita ten paabot yung 40,000 30,000. So tamanan diaw anin 10,000. 10,000 kwap miyan ngabot dun 10,000 miyan viewers tainin. So in buang ban me kahapan kahatimal bang sa atin sina si news akan basilan TV magsukor si kaam si mamayamian. So damikyan ang issue paturo sa miyaan may kita magchika-chika sambat demo may kita magkwento-kwento mag-story-story. Pasuno rin sa miyan balita at ni si kahalan si tipo-tipo si compound inanda si compound korta hati yung tipo-tipo ulo niya takasualay motor nagpahati siya dibuhi bang niya ko basam kalipasan motor HD pag motolin miyan bas bang palabas nila ihati nang kyo motolin pag kana magdapo amalaihin so mananin pinapisisi si antag de pinailakasan pi gana ni black gana ni kiyong gana ni bangku gana ni panyap motolin. So, motol HD, na bang niya kalipasan, hapyap compound ni Leosie, bang intaglay ni alay motol takaswa. So, miyan hapeninin, bang niya dapat, miyan mag-confirm tarumasi, pegayin ta, gako ta pag-direct pisi aahin, sumagwanin miyan wakas makalawi, makatapihin hadja yata panilewan kun. So, mas hap manamal bang itid aada po, lahat lay mga istoryan kita. Sumagwanin gani kung makatilaw dibuhi, pegi sawab nin tahatibi dalam lahat Pilipinas, dibuhi sangem. So, bang isa dote sangem ten ganta pagbalitaan na problema. Pag ini aro belew ne, duk bisan sawong gi ko magbalita sawong. Ini sabab nen. Bang sawong tuli pe mi asaw dihin. Tuli pe sa miya nene si me sedilahatin. So kabang kun kuhap yene hinabunga pe ne si me sedilahatin duk kita bi pag live say makakita kita wiki mon mabayain. So manggi mabayain na
gero makaine si kitehin hadya, masampay si mabayain. Duk demikian nen ko balikan ko si tipo-tipo si lay si compound inande si compound dia wan tipo-tipo lay. Neta kaso lang buat motor HD gana ni panyap ne, gana ni black ne, gana ni bangku ne, gana ni hatu bisan tangki gana niya. Kita ko rin pata lay. So say may problemahin ekka. Oy mata kay balita. So say, abgi ka ba sa nagsimbong? Pinikilay. Lain ko. Sag map ka am. Commercial daw miyan. So say may problema dalam lahat basilanin, ekani may umata gitu di laumen hadja. So magwanen ko ni sanambat ko si kamin mang dumen importante manamal, duk may bang pasalan may issue, may magalanda nagi ko balitaan sumagwaanen ataw kan may issue may magsasa girob ko balitaan sumagwaanen ni aro balita sa diya man kita kami anak mahirap yu si siya sa mianin po may pasal may sa iyanin. So may ko untuk bilang may magpasulot siya bilang may magpahati siya si may pasalan may pagsagaan si may pagproblema si tenged may OFW rok may boss de may kita binalan gaan niya GST-inin. Lagi si tenged may OFW gani atanto pang ngalab ko sambat basahin gani alu tahati ko miaan si tenged panabang kaambang si tenged piuhap boss B painte amban agency tujuh piuhap boss B na do ka mapluma bang niya kam may magsasa pigi ka mag-report sa ako magsasarok boss ne pinapedyan may boss ne ge pinaselponan ge sinweldohan eka ko ito mag-report sa ako sa pasal sa iyan. So baya ko miyan malita niyan kay mon pasal may sa iyan sumagwa nin ini sa akuhin. Magpihape ko ito bang sine teed pakitabangan te yene asal willing bete dahil makatabang ted siguro 100% katabangan ni kite pagbalita te tabangan ni kite hangkan niga tayma ako peng kupikop si anak mahirap kadari kam pa sagina si sebang niya ka amlubaya mian pahati si siya pege siya lumahati ro sa bahadya si trabaho relo sumagwanen pege siya me sila tala na ikasawede magkilala me tala bisab so kite gatanto niya sumagwa ni mang nilaw kam skalan dalam lat basilan na tahati ko ang dalam lat basilan pete kita tu dalam lat basilan ko ito to. So yay number man roten gero kita paluas amban lahat basilan hangkan ne sumagwa nen bang OFW panilawan bisi kitahin pasal pagpole pito dalam lahat Manila atau kan Sambuanga lat basilan bang ini kahalanin tahati to ang pasal iyan sumagwa nen ko ni silang bat ko si Kamle bang luas aman lahat Pilipinas gay kita maka bisara ni si Kam, kita makapahati ni si Kam sa tingin diyan atau kan makatabang si Kam bang may luas na yung banat Pilipinas. So demikian may matatua pong tinay si mapakali si Elawinin magsukul te may pangagad-ngagad bibalita te sambat de bisan sa pa in late dumenin in late to gita hati kunin sambat kun sumagawan ng pagtuuran kawayan kun tipunte may isuhin tipunte may problemahin tipunte may ini kahapan dalam lahat basilan supaya mininted day live. Pagibang ko mag-live agen-agen si Leko si Lapuan hinabog bella mag-live do. Sinabu ko magdekdak mag-live do. Hinabu ko song tuli mag-live do na. Problema isap manamal wong isa trabahoten. Lagi mang tusangem na sige unto pagi lighten dumen ko may light si sa dilahatin basag. So lama mato si kitehin lightnen agi kita kite. Anang luko item na nambay nang gana agi basag lightin gani ko kite biara kala pemina misa bugab te kite. Na problema kite. Saya may problemate si kahalate dalam lahat basilan ko ituhin. Balik ko, pameseb ko si kapong tinaihan, da ka magmotor bang nga plakane. Nambuan nilo siyan, kita bingandaag, bang kita bi sa pamanin. Tinimba ko may pulisin, bangkit tinimba ko may pulisin, lagi si may checkpoint, bukamali ikam gikam tapahali sa upama, pinain ga kita bi, pinarahat ikamos, bukan na bisang plakabi, pinain na, sa dine pangin kitehin. Nambuan ni sabi ang ban, kasase kita, tainang nib kita, biktima neb kite. So sarun ka pa sabi naghappen so pali bigiti andang angkan kita hinangan plaka pagi ini temporary plate pagi wala na isu ko ito ang real plakaten na suba hinang tin katog pahinang kita temporary plate. Demikian nen nagmotor kita mangne dapat motor ten kompleto sulaten barante na license te duk demikian nen niya kompleto ID ten duk sulat motor ten da kita maglengan banggi kita kompleto pagi kajari ni sab kita ininan miaan sundalo hinuk may pulisin klorom ni sab kita na problema ni sabian so another problem ni sambat de na gi sangkan ni sa ko advice ko nagmotor kita pa kompleto tebi
kompleto to panyap motor ten bi demikian bisa dumen haja panyap ku kome license demikian panyap motor sulatne si katelo sulat dumen haja sulat nilai sampai panyap motolin pege ko itu suspekin bang me motolon adik-adik so pama peinde me ajang-ajang peinde be ajang-ajang ini be ya ne pulang be si me cover yene me kome ini be inin kag be motolin ga cover len inana nus gana bisa me headlight ne gana bisa me taplodo ne ye pende me motol me adik-adik yu nah kinun sunada kita manamal pinain me alaatan kita pe kabanya me motol sayan iyan me tahinang me anuhin inusal para paghit hitenran yan inusalin motol sayan so me na problema kita bang me sa pamanin ta suspect na kita me say pinain bu ahap kita me agpangadji kita me samyaan magsambahayang kita muslim kita us bu so pamanin na penta inano ni sab kita ini nebenin ini neben pende sunospek kita na problema hangkanda kita ngahinang ini ganta mian makasiasya si barante la ipakompletote so ni leo we pulis kenim box no so ge tahati ku bang pulis bang ini yan pege ga kita ne galang itene so problema yan tilaw ku mian dibuhi bang si ini problemahin bang ini may kahalanin so ga nang itene mian bang sini manimbakin dok bang sini sa mian aahin so si kita hinadja pahati pinhati ko si kaamin ni alay sa mian maghapen say naga tahati te bang sini mian dapo mian kalakuhan lay so si kita hinadja pahati ro hadja mian hangkan siya kulay mian para pamahali amban me sa mian yen nilabag sa batas sambat be supaya kita gi sa mian tawa sara pegi mohunitin bang kita me tinotoan bu kababahi tene nahunitian ko ni sambat ko si kaamin yen bahay ni kita lagi tege mian lagi may magi-schoolin professional pesab kita us butinotoan kita may military nagi hapsay so dumin hadja magmas kalagihanin dumin hadja face shield kalagihanin sampai ke atas te sampai motor te subay hap subay kompleto rok plakane sulat te license te kemon para pag maglingan kita gigite kinunsunada so nambuan ban mei so kome pasal me bukok niya bakas mag inevenin mag post bang sateru basa bang tabo ko kin pinainiw kita sinospects pinen mi ano ni sa mi adiata so bangay ko makano may pasabo ko ken pag ekaro sa patabo ko garo isab so depende ro si iyan depende ro sa men si sukod dangan paranganin so ang kane patulhatol na di kita magibadat kita pahap once niya sa men maghappen si kita gay ano lain na once niya maghappen si kita pahap di sab kita nagana na lebinis sara si kita hin puas na panginang teye ni ganta makhapara si baranten sumagwa nen dabi sagi ko untul so si kita hin ene mian ngahin ang hadja kita ko ni salamat ko si kamlay hinang tited kemon ganta pakahap si baranten dok supaya hap sa mian kay luman may kanakanten pege me kapung tining kasalihan kurwa kita kole-kolein benanen may kasalihan kulo benanen mag motoli sa biu na hangkan kita mura kinsunada pege aman kita be pinagtabid-tabid motolin, pinagtabid-tabid, pinagburot-burot, pinabasag petang butso motolin, na us magpapalis pe sa miyan, bisan si kaikahan. So na, mura kita sa mga kinunsunada bang sila kulakutin. So hangkan, pag-save ko si kita, bigyan lagi may kasalihan kulo, pag-tulon-tol kita, bidok bang niya kanakan tabi, may baaho-baaho bag motol, na akahan tabi da sa tabi mag-save, pagi, hunit manamal kabisahan indok hunit instruktor na may military hinbe saron gero sab susunan tay military life pag isian napahali dorob kita amban mahinang sa pamanen ihinang gimakahap si mian civilian pe sa pamanen pe kita inin mian protektahan dero sab kita man mahina mi age hap so may kalinguhan di hadja kita pinain itia kita mian gehap pag sa pamanen sa men lakulakote na ay problemahin so hangkan dehelo amban may gahapen inahin pahali kita bi pag iinin sa membiso na agama masirose duwi sab mian subay sen agamahin asa ngandak bisab sa maghali ang bankemon maka mudarat si barante so say niya may tito comment ko itulay dak pajaga so demikianen dumenaja ako nga dak pajagahin sampai bikapong tinihanten ben na dak pajaga kita bi pag banggi kita pajaga na sambat may kamatatuhanin na mole si barando inainihin mole si barando nangkan puasa manigay na pataha ako live TV sa lawinin insyaallah taala bang pain si pasongan niya pesamiaan inuruan umul pe kita bita pagkasakasa balik sa miyan tapag live kita bidong newan ta pinahati sa inin
Semua demikian nen niat men kemat pahati ko semani ka teseb ko en ana kalepasan pasportin semua kanen salata korota po kasuan dok bang gepe ta kaswa masir pabalita te balik kalepasan pasport dok demikian ne makapua ne bang pabalik ni ke bang ina buka teseb ko bang sinian ala i jaga teseb ko mian so puasa mani gene pategel ko magsukul si pamayambi si elewinin dok magsukul si mag-share mag-like yan mag-react yan magsukul din si Kaam. Balik ko salamin si Kama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.